Kat rimor ni Jesus, iti templo, kat mapapan iti dalan. Kat dagiti adalan nga, imay datak ipakita daging kuana, dagiti patpatakder iti templo. Namisos si mong kat kinunana kadakwada. Di kay makita amin dagitoy abanag, pudno pa na kada kayo. Awan to ti matdan ito'y amay sa abato, itirabaw ti may sa atinto marba. Kat iso iti ada nga agtutugaw itirabaw ti bantay dagiti olivo. Dagiti adalan ni masidad daging kuana nga isisuda akong kunada. Ibagang kada kami kaanong to ti panakaaramid dagitoy. Kat anyan to ti pagilasinan iti iyaay mo. Kat ipanumpalan to'y lubong. So, dagitoy ti saludsod dagiti disipulo ni Kristo. Kat ni Jesus sinubag kat kinunana kadakwada. Kita niyo tawan kumati mangulbud kada kayo. Bagang nakahabay mo kitaon tawan ti mangulbud king ka. Kitaon tawan ti mangilas-lastog king ka. Verse 5, taon to dagiti umay itinagan ko. Okay? They will use the name Jesus. Ngakon ko na siya ni Kristo at anong to dagiti ulbudon da. Next, kat makangag kayo to padagiti gugubat, kat damdamat ti gugubat. Kitaan nyo, di kay aglagaw, tamasapol ang marami na gitoy, ngam saan pa'y nga iso, di panumpalan. Verse 7, katumagdag to ti nasyon, abumusor iti sabali ang nasyon. Ti pagarian, abumusor iti sabali ang pagarian. Kat adanto, tibisin, kan ginginot. Adanto, tibisin, kan ginginot iti naduma-duma adiso. Anong verse na tayo? Verse 8. Okay. Pasahan dito tayo, ibasa po dyan in English, tapno patas, kadagiti young people. All these are the beginnings of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted. Ay nakasagana kayo nga ma-persecute? Input to death. And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stand firm to the end will be saved. Ngam amin dagitoy abanbanag, isudan timang pangrukyan dagiti ladingit. Nasa verse 13 na pala ako, 12 and 13. Okay? So this is ni Apo iti mang bendisyon, iti dito nga sa una, this is dito iti sunsuro ni Apo Jesus, kadagiti disipulos, ano dagiti disipulo nga ang saludsud kini Apo. Ganyan kaano nga matupal dagitoy da mabanbanag. Nya dagiti mapasabak. Ket ni Apo Jesus sana nga inlimot, he did not hide. Dejay mapasamak to, iti sumunong nga aldaw. Katagyaman tayo, tamatungtungpal dagiti kasaba ni Apo Jesus. Amen? Adalang ti hanpay nga natungpal. Nya di ay manan? Panagmaymaysa iti bagi ni Kristo. Muyo, the prayer of Jesus. Kuna na chapter 16 to 17. Ije book of John. Ada ti prayer ni Jesus kanagay amin nga tatao, amin nga namati. Kuna na, I pray that they may be one as we are one. Na. So ikarkararag tayo dyan, unity among the body of Christ. Yes. Baptist, free believers, Wesleyan, Yapay, nagiti gatuma, nga denominations, ada kumati pa nagmaymaysa, awa kumati pa nagbangga. But this is the prayer of Jesus. Isunin ko na nga hindi pa natupad. Kag madaydayon ni ako, bagang takabay mo, truyo. It will happen. Yan. Because, lumaawatan tayo na di heart ni Apo, amok nga makipagmaymaysa tayo di prayer ni Jesus. Mauray mo, ada iso na di sabali nga denomination, we still have the di ayat, ada di panagmaymaysa tayo, makiminggal tayo na takadakwada. Madaydayon tinaganti Apo. That's why, ito'y barangay tayo nga irisan. Ada iti makunkuna nga aim ministers. Amin nga papastor, ito'y irisan.
AIM Ministers Association. Nya Ministers Association ti irisan kat maururnos kat maururnos kat maururnos. Dagi jay saan lang nga Assemblies of God nagduduma nga denomination. Kato panggap ti doktrina ti unda tuhan nga panggap ti doktrina ti unda tungtungan. Look at how to help the barangay for the people to know the Lord. Kasya iti programa na. So nga, nagyaman tayo kini Apo Diyos. Tayo iti nga mauni nga panahon. Uray pa no, the days are evil. Uray pa no, dumaktakos iti lubong. Kaya adalata dagiti instruments. Pagkanta kamay mo, may sana ka instruments. Adalata ti instrumento ni Apo Diyos. Ta politikas ta, we will remain ijay pagayatan ni Apo. Padaydayon ti Diyos. By the way, ano ti first time ba dito nakakabsat tayo? What? Okay? No, at bilang man, we can recognize you, we welcome you, iti dito nga Piñet family. Amen? So, yeah, okay? This is our theme, why we need to be immersed in the love of God. Apay nga masapol, nga agtultuloy tayo, mairarod, ijay, ayat ni Apo. I watched the Jenny mensahe iti last Sunday. Yeah? Ijay na i-share kanya, tayo na i-share niya, Pastor Jumar. Inbingay na. Tapulitikas na ngay kanayon nga. Ije ayat ko man ni Apo. Ije tayo kumangay nga tumakal kan mapasaya. We need to be rooted. Ije word ni Apo. So apay, why we need to be immersed in the love of God? Agyaman tayo. Who among you? Sino kada tayo? Iti nang palas nga iti ayat ni Apo Diyos kaya na nga mangagas. Amen? No. Sinumot nga iti saan pa'y nga ng padas. Sino ti akin ayat ti pinadas mo? Nayari isumukad. Sino ti akin ayat ti pinadas mo? Mabalik na yung, ito na yung pag-ibig na gusto kong maramdaman. But there's more. Amen. At tapay, it is the love of God. Amen. The love of God is a great dakil nga banag nga makaagas ka na tayo. Manut ito'y isang naplos na napatpadasan tinasaktan. Oo, man. So lahat tayo, napadasan tayo, mabaling nga napadasan mini, mabaling nga napadasan tata, mabaling nga mapadpadasan, but mark the word of God. The love of God is a great healer. Great, dakil dito nga makaagas ng healing power. Dito ayat ni Apo Diyos. Apay karon nga kasapulan tayo to be immersed. Apay nga, DJ, nangunod DJ immersed, kahit nangasawan ka to deep. Sila bautisar dito eh. Hindi nagbautisar kami, DJ kakapsat, DJ ang barakaw. Kapunta na tayo-tayang dahil siya. Di kakatuwa ko nagbautisar. Irarad niya ang stop ni hanggang nabasa na kitong nai. Mga isublik kumamanan na irarad. Tinutunggal tayo katuwa. Awan, na nabasa pi mandri kitong na. Nanong ay na mawagaan. Immerse meaning to say ay kat mairarad. To deep. Yeah. Tapos itikas takot, daddy, mabasa amin tibaginan. So diay, why we need to be immersed in the love of God? Apay nga masapong nga i-improve tayo. Ijayat niya po, number 1, because of the increase of wickedness. Why? Apay nga masapol, nga mairado tayo. Ijayat niya po Diyos. Kapuna, dito lumong ayan tayo, aging increase iti wickedness. Tumakdakas. Ado-ado dagiti banbanag nga madagdanag. Ado dagiti kinadakas nga agraraira kadag ito'y nga panahon. Kat no saan tayo nga nairamot, ije ayat niya ako Diyos, mabalin nga may sa tayo nga magdadaraal. If we are not rooted in the love of God, mabalin nga na tayo ti cause iti pan nakadadaal. When no, mabalin nga na tayo ti biktima. Yeah? Because of the increase of wickedness, mabalingay nga ko na tayo nga, I am one of that victim. Na dahil nga pa nag-increase iti wickedness. Dahil nga pa nagbalin dahil ito nga lumo nga dumakas. Yeah. So makasapulan kakabsat that we need to be rooted, we need to be immersed
in the love of God. Amen. Amen. Kaya mukayat tayo, kahit kuman nga, mayat ko kumati conversation tayo, Amen, Hallelujah. Kuna ni Calvin tataya, Hallelujah, sumatulad tayo sunang. Nadi kuna na dito yung Matthew 24:12. Kuna na, because of the increase of wickedness. Tanong, makisabay tayo dito yung increase of wickedness. No increase of wickedness, aglalaog na ta anger, niya pwede ta hatred, niya pwede ta nga klase na dito yung wickedness, saan na nasaya at nakababalin. No, mailaok tayo when if we will involve in that. When patulan tayo, dahito yung mangyari iti aglawlaw tayo. Awan pulos iti pagbanbanagan tayo, no pumatol tayo kadagito'y dama wickedness na mangyari iti lubong. But if we believers in the Lord will be immersed in the power, love of God, urayan nga iti mangyari at talinood tayo lata, maridayaw ti Apo. So because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Gapon na daytoy iti maudpuningan aldaw. Dagi ayat dagiti daduma kini Apo Dios mababaaw. Agbalinton nga awan ti interes, mas masadot nga agkararag, mas masadot nga agbasa sa ti Apo, mas masadot nga mag-evangelize, mas masadot nga ma-involve iti para kini Apo Dios. Because of wickedness na mangyari iti aglawlaw tayo, do you think believers in the Lord, maapiktaran tayo dahil wickedness na lubog? Maapiktaran tayo. So kailangan galon, if we believe that we will be affected, iti dahil nga panag-increase iti wickedness iti lubog, we really need to be immersed in the love of God. Amen? Tapno oray no kasanot ikinadakas na dahito yung lubong, hanta yung nga pumatol. Hanta yung may nga sakayan. Nakuna tayo, gaputa kaswiti kararik na mas masagutak makakupay. Handa ko nga magmaban di church. No kasjay, maapiktaran tayo. Itulog tayo nga, magkiluyos tayo, EJ mapaspasamak. Dito yung lubong awanan. But if we are rooted, if we are immersed in the love of God, the ayat ni Apo isuti nangingibabaw. Manaylayo ni Apo kuna love covers all. Ti ayat kaya na nga ringbawan dagiti amin. Sureta ti makagapo. Apay nga masapol nga mairarot tayo di ayat ni Apo. Gapu iti dito nga mangyari. Katapay nga gamin nga. Payana dita jay. We really need the love of God. It's only the love. Isulaang iti kadangkelan nga ayat, ti agape love of God. Isulaang daytoy iti umanay nga magsolbang mag-solution adagay amin nga problema tayo iti biyag. Amen. The agape love of God. The precious love of Jesus. Oh, the precious love of Jesus. Isulaang daytoy kakabsat. It's only the remedy. Isulang ti remedyo. Ano ayat tayo matao, at ti ending na. No ayat tayo matao, ti agra-ira, ijipus tayo, at napagpatinggaan na. But if it is the love that comes from the Lord, uray no masaktan katatta, uray no maupay katatta, ito no mapalabas ti manong al-aldo, because you are immersed in the love of God, nariknam ti ayat niya, kung bumangon ka manan. So may bagang takabay mo, bangon. Ang pag-ibig ng Diyos ay umanay na makatulungin ka. Amen? So, diyay. Okay, next is number 2. Because trials and sufferings can weaken us. Dagiti kapadasan, dagiti trials, iti bibiyag tayo. No saan tayo mamairarod, iti ayat ni Apo, kumapsot tayo. Magpakapsot niya ti trials. Mano ti ag-agree. Yes. Magpakapsot. Mag-ikat iti appetite. Uray lumayat iti fellowship. Uray lumayat iti mensahe nga tutunggan tayo. No nanalpay ka makasta awan mo nga ma-enjoy. No itulog mo. But if we allow
nga ayat ni Apo isu kuma iti kanalag tayo ni kan kanayon isu nga in every day, in every morning iti panagriing tayo iti karalag tayo kuma Lord di ayat mo kuma isu ti mang-cover na ito puso. Amen. Di ayat mo Apo isu ti mang-cover dito yung puso. Tapos yaman mapana ti kabusor nga mangpadas nga upay iti kararig nam. Han ka nga matuluyan. Maredayaw tinagan si Apo. It's only the love of God. Isulang na ito'y ada iti bilog na. No awan ti ayat ni Apo. Stuyatik at tutuloy tayo magkakadwa. Awan ado amin ti maibagan tayo. All of us, ado ti maibagan tayo. But, the love of God is enough for us. Amen. The love of God is so powerful. Nagtutulungan na tayo magtuloy nga agayat, makayat nagserving kinyako. So let us continue to pray for the church. Tunggal may saka na tayo. Ang mga agsaksasako tayo. Ang mga i-declare tayo na we are set free. We are free. Kanta tayo nga free at last. Free at last. Pero yung puso mo, nasugsugatan. Agis-isong ka, kasta free at last, free at last. But inside of you, ada it is something. So nga tikararag tayo, dito yung daway. We really need to be complete kung mga maagasan di puso tayo. Amen? Kompleto nga maagasan di kararik na tayo. Mabalin na inside your family. Mabalin na ijamunag iti pamilyayo. Many times na tayo mga parents, we hurt our children. Na kayo mga anak, you hurt your parents many times. Ang pamada tayo ang amin. Ngam, the solution is, we need the love of God. Di ayat ni Apo Diyos so ti mang-repair. So ti ada kabagla na nga mang-repair iti amin. Romans chapter 8, verse 35 to 36 kunan. Who shall separate us from the love of God? From the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or swords? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Sa ibagbaga na dito ay unconditional na ayat ni Apo Diyos. Dahil ayat ni Apo, awan ti pagpatinggan na. Dahil ayat tayo nga tao, lumaminsan, agpatingga. Tanukan adamanan, asyay. On in off ti ayat tayo mo ni Apo Diyos lumaminsan. But the love of God to us, God unconditional. Kung kunana, kada tayo matao nga agay ayat ka ni Apo Diyos, sino ti makaisinan din ka, di ayat ni Apo. Kunana dito who shall separate us from the love of God? From the love of Christ? Shall trouble? So makitaan tayo, ti panagserbi tayo. Sino ti maka-stopkin ka ang church? Is it because ije leader mo? Ije kapamilyam? Wino ije worship leader? Wino sino man ditang agtak-takdor dito'y sanguanan? Hanakon nga mapan ije church, takas to dito yung leader. Hanakon nga mapan ije church, na makapaupay ni pastor. Who shall separate you from the love of God? Is it your trials? Yeah. Kung na pa dito'y, is it DJ kinarigan iti panagbiyan? Yeah. Troubles or hardship rigan iti dito yung nabiyang? Is it persecutions? Di maupupay ka, narito'y ma-persecute yung faith mo. Wino, sumarang ka kanino, agtuloy nga, agsabi ni Apo, kaputawan ti insaang mo tatayag sapa. Dapat ito iti kakabsat nga, awan ti insaang na diyang sapa. Amen, ada. Famine, kunana, or famine, or nakedness, sino dito iti awan ti bado na. Napupuno to pa yung kabinit tayo niya. Sino dito iti may sa ti sapatos na? Sige, may sa. Sino? Only one na talaga. May sa lang karoon na nabutbutan pa lang. Ada. Meaning to say, each one of us, i-prove tayo that the God whom we are serving, Diyos nga,
mangsabot ka dagiti amin nga kasapulan. Amen. Amen. So persecution or famine or nakedness or danger or sword. Sino ti makaisina kada tayo iti ayat ti Apo. Agyaman tayo, it is because of the conditional love of God. Amen. Kunan tayo nga, ay, ang nga takot ti rason. Ay, ang nga ti umanay nga anak nga mapan iti church. Ang nga ti umanay nga anak nga agkararag nga we keep on doing this and we keep on praying. Deji ayat ko man ni Apo Diyos iso iti agtuloy. Nya manay dayo tinapatag anagat ti Diyos because trials and sufferings can weaken us. Marik na tayo dito. Uray no ipapatid dito at serve. Marik na tayo dito yung trials. Makapakapsut yan. Nung kumapsut ka, baybayang ba? Bayang ta kumapsut ha? Dito ba yung saksakit nga kamkamatay ka, gumawawa pa ilang agbiyak. Adating desire na pa ilang. How much more kada tayo, Lucas Jai. So nga, it is a big lesson kaniya tayo. Niya, tinangkaisinakin ka, Jayat ni Apo. So nga, uray nun niya, ti conditions tayo itibiyag. Let us keep on holding on our faith in Jesus. Amen. So nga, pag kita nun ni Pastor Jan, makita na dyan, paborito na nga food na, ay talaga, uray nun ka mabaling ngayon, he will do his best. Ketua Ramiro na piman, na dyan kabaulan, ang makapangan. Naputa aramido na dyan, best na. Kuna na ka, tahingal-ngalan ka, kuna na anak na ka, maria, agwing-iwing. So, diay. So, ang amin tayo, niya, we're striving for excellence na, kuna na, ipapati tayo, no, mayat kumaiti panakilumba tayo, patayo tinagantinyos. Amen. Number 3, why we need to be immersed in the love of God? Because it's only the love of God that keeps us until the end. Ay, inayan. No, saan nagaputi ayat ni Apo? Nagiti kundaway nga nagsangsang ka. Nagiti kundaway nga ako namon nga madhimon. No, awan na si ayat ni Apo, Diyos nga naliknam. Babalin nga imibagkan. But it is because of the love of God. Adalatay at ipamayan niya Apo Diyos. Ay ayun da kalata. Manuti inay-ayaw niya Apo Diyos dito nga pada. Amen. Inay-ayaw na ka ni Apo. Nakatay, kahit prita, si kapailaang. Kung una na jirik na, yun. So nga, agyaman tayo. So, dahil siya ayat ni Apo Diyos, sublianan tayo kanila dyan kwa niyan. Ay, text tayo tatay. Yeah, let's go back to Zenikwa. Verse 13, Matthew chapter 24, verse 13. Kuna na, but the one who stands firm to the end will be saved. Kuna na. Dahil mangipapati. Kas ano nga kunaan iti may isang tao nga maisalakan iso na aging gana iti panumpalan. It is because of the presence of God. That ayat ni Apo, let us consider it. Dahil ayat ni Apo, iso iti kasla mang fuel. Kasla, iso iti mang fuel iti faith tayo for us to keep on going. The love of God will fuel us. Will fuel our relationship to Him. Nagulitikas na whatever happens iti aglawlaw tayo, we keep on going. Amen. We keep on serving. Ada iti panumpalan. Yan. Ada iti reward. Ada iti kamaudyanan na. Katkunan na ditoy, dahil mga ipapati, aging kahit may panumpalan, sudat may salakan. So may bagang nakabay mo. Uray ang yamang mangyari, ituloy talata. Keep on encouraging one another. Sana maramdaman natin na passion na ay, talaga may ipapati tayo. Uray ang yating mapasama. Because it's only the love of God that keeps us until the end. Manaydayo niya. Just this morning, may saka na itinag-attend is men's fellowship daw. Di ka na natatay. After nga nag-share ako yung word ng testimony. So, anak ni, nagbakasyon nga pastor in Canada. Masa ka pastor, kuna na. Kasla, tuwa talo.
Masa ka pastor ko na nagsakit mo, ado mo tina-encounter from head to foot ko na. No tina-encounter na, but it is because of the love of God. Nag-survive so na. Nagmayatag, tas lang, tikitak kanya na, nabigsa. So it is testimony na manaimbag niya ako. Kada tayo mo't santay nga agpapada iti paglaslasatan. But we ipagpapadaan tayo, we testify that God is good. He never changes. Hindi siya nagkulang ang nagbalbaliw iti Apo. Na tayo di ka na yung agbalbaliw. Pabaliw-baliw. But still, because of the love of God, kumput tayo kinukuan. Jude chapter 1 verse 21. Kuna na dito keep yourselves in God's love. Mabalin mga basaan tayo amin dito NIV. Sige, NIV version. Amamin tayo man, young people, basta makabasa, i-recite tayo dito Go! Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Wow! The love of God, the agape love of God can bring us into eternal life. Ay tanong ko na tayo, ito niya ako kung nagsardong tayo, kasi ano tayo makadaan ni J. finishing line. Kasi ano tayo makasampot, ayan, iti, ito ni J. ko na dito yung ipan na tayo ti Apo, iti, agnanayon abiyag. Number 4, kung iso iti maudi, apay, rason o apay nga, let us keep on immersing ourselves in the love of God. Because His love enables us to love others. The ayat ni Apo, lumarikrik na tayo ti ayat ni Apo, mabalin tayo nga ayatan, nagitidad duma. Amen? Lumarikrik na tayo ti Apo, mabalin tayo nga ayatan, nagitihan nga mga ayat kada tayo. Hello? Amen. Kaputi ayat ni Apo Diyos, mabalin tayo nga isuman, nagiti, tatao iti aglawlaw tayo. It's only because of the love of God. Amen. Because His love enables us to love others. No, awan iti ayat ni Apo, awan tayo mga irarab, no tayo mga ikunik, iti ayat ni Apo Diyos. No, iti ayat ti tao, iti agan andar, iti biyak tayo, mabalin nga pilingan tayo at ti ayatan tayo. Mabalin nga ti ayatam lang kat ni asawang. Iso na lang ti makikita mga ayat. Or, tuwan kas dyan. Mabalin naman manulang ti ayatom. Yung kakabsa, aghihinayat tayo. Amen? Aghihinayat tayo. Tada dyan ti ebidensya. Iti panag-ayat ni Apo Diyos. If we love God, okay, nakalipat kayo If we love God, we love people. Dahil tinpos ni Dr. Dan about that loving God. At kunana, loving God is discipling, evangelizing. Kat mabalin gaya ang kapwa. Maray ko na tayo manamati tayo, ay ayatan tayo ni Apo Diyos, kat arating gururaan tayo, maraduma, we can do that. But, haan nga genuine, kan haan nga quality. So nga we pray, gani Apo, imunda rin ito yung heart tayo, tapnuhan tayo maagin-agin ng Kristiyano. Amen. Amen. Hantay yung agin-agin na pastor. Kabutbutong ti kasjay. Mabutong akot to stand in front of you, preaching the word of God. Nga dati gurgura. Kabutbutong ti kasjay. So, what we need to do, ano ti aramidon tayong kakabsat? It's only by the love of God. Moreno, i-message mo din tao at handa ka ma-reply. Ayatom lata. Amen. Ayatom lata. Moreno, handa ka pang pansinan. Pansinom lata. Amen. Narikat yan. Ito yung nabanag ng... It is by the power of God's love. I experience that. May experience ko, and even you might experience you mag. Di mo na duma. Walang andito, antay nga plastikan niya. We can do this. Ti ayat niya Apo umanay.
Kada di pamani tayo kuma, makita ko man ito'y biyag tayo. Amen. Hanto yung gumurgura iti sa bali. Whatever mangyari iti biyag tayo. Iso nga, to stand in front of the people declaring, preaching the word of God is not easy. Hanga na lalaka. Kadwa ko kaya I can sit down. It is better for me not to stand in front of you. No dati gurguraon na ito yung puso. But we can practice to love others because of the love of God. By the way, all of us will be judged. Kung nanto ti Apo, apay, Pastor Joseph, kasakasabak, dati ko, biyak ko diya yung kini Apo Diyos. No, agtagdurak na ito yung sanganan yung katagbalbalin ng ka-plastic. Katagbalbalin kayong nga cotton. So, all of us, kakabsa, nagserserbi kini Apo, let the Word of God manifest in us. Amen. Let us pray that the Lord will change us totally. Our soul, mind, and spirit matransform kumadayta. Iti ayat niya po Diyos that we will enjoy. Ano iti sorbin na maaksan-sorbin tayo if we hate others? No tayo pampansin na iti na duma. Nuhan tayo nga ikararagan na iti na duma. Kung among yun. Yung mga ikararagan, iti mangurgurakin ka. Diba hanga nalalakada ito'y? But we can do it by the help of God. Nuhan tayo makayang punan tayo. Apo, tulungan na kapay kakastuti marikrik na. We as human beings, na tayo matatao, na tirwarting iwan tayo. But at the end of the day, kung na tayo ako, pakawanan na. Ngunit inwar na ito yung iwan ko. Napunta na sa tantirig na kat makaiwalak kung tisan na nasaya. Let your love cover my heart. Amen? Tapos itigas na adik ko, nasurbi na nga agsurbi tayo. Kuna na nga in the last days kami. No apay nga umay, nagito'y na nga pasamak itibiyag, nagiti Christian. Gaputi pa nag lambiis iti pamati. Dakos, yan. Tiga po, no apay nga ang nagiti rumswa, nga saan nga nasayaat nga bambanag, itibiyag tayo nga ng mati, because of our faith nga agdikdikline. Natiramin tayo. No agdikdikline ng faith tayo, masukatan ti negatibo nga bambanag. But if our faith are rising up, masukatan ti positibo. Iso nga nagiti banbanagan nga negative iti aglawlaw mo. You can stand it in kunam ay kayang daytoy. Marirayaw tinagat ti Apo. Ni Apo Jesus. Ya. Lagi po niyo nagiti dadangkel nga tao, nagiti great man of God in the Old Testament and even in the New Testament. Nagadumot at tinaglasatan da. Remember Hezekiah. Gravity nangyari jibiyag na. Dagiti leaders, ginura na isuna. In-report na isuna. Ado na iti accusations kinkuha na. Ngunit inaramid ni Hezekiah. Nauna ka po, ang kuha kaya di inaramid ni Hezekiah. Hindi siya nagsalita. Haan nga nagsasaon ni Hezekiah. Kadagi diya'y tao, iji lawlaw na. What he did is, nagparintungong iji sangwanan ni Apo Diyos at nagsangit. Can we do that? Agluspak tayo sa isang waran tiya. Apo, kastoy. And the Lord will bring His healing to be upon us. Maraydayo tinagan ti Diyos. Because His love enables us to love others. How to exercise our love? Kadagiti datuma. Pray for them. Kung hindi ka pinapansin, kung hindi ka chinachat, nire-replyan yung chat mo, pray. That's the solution. Amen. Manaydayon niya. Pag tuntulit ti aldaw kakabsat, ang naka-stagnan. So laglagi po tayo. Aglabas to dagi tayo. Bagang nakaabay mo, aglabas to dagi tayo. Yeah. Ibagang joy comes in the morning. Amen. Happiness will continue to flow as we remain faithful to God. Manaydayon ti ako. Kaya di ko na nagito 2 Corinthians chapter 5 verse 14. For Christ's love compels us
Jadi ayat niya hapo, iso timang motivate kada tayo. There was one time in my life na, sige, no kasta. Okay, walang pansinan, walang ganito. Numidyapan, parumutak na kasta. Hanga mayat na ito eh. I am a follower of the Lord Jesus Christ. I need to overcome. Amen? Kumusta tayo mutnay? Damag mo natakaway mo, kumusta ka ngayon mutnay? Madatikas dyan na sitwasyon. Let us realize. Ano tingiwat tayo minsan tayo? Mali talaga. Masaktan tipada tayo matao. But we need also to sit down. Katkunan tayo ako, sorry Lord. And dawatong tayo, hindi itulong tayo. Magtulong ka na tayo. Love, for Christ's love. So, kinanta rito, only the love of God that compels us. Iso lang timang motivate, dahil ito'y ayat niya po Diyos. Well, we need the other kinds of love. Agape love of God, kadadakulan, kapapowerfulan na klase, ayat ito, ayat niya po Diyos. Kunala, because we are convinced that one died for all. Grabe niya po Jesus. He died for all. And therefore, all died. Amen? Tanungin mo ngayong katabi mo, patay ka na ba? Natay ka ba? We need to die every day. Amen. Masapo na mamatay na dyan na itakwan tayo itinal daw. Amen? It is because of the powerful message of the cross. Ni Jesus Christ na ilan sa iso niya, wanong di cross, tutunok dito gayat kayanan. The message of the cross, the mensahe iti cross. We really remember na ni Apo Jesus natay iti cross iti Kalbaryo. He died for our sins. At numabiyag tayo, manaydayaw ti Apo. It's the agape love of God. And also that tayo kastao, we as human beings, we have a lot of mistakes. Katay ito yung kinakapan, ito yung bagi. Masapang nga mailansa iti cross. Masapang nga matay tayo tinal daw. Dito yung mantikaralag tayo, Lord, patayon na dyan na intawan na saan mo makay, ayaw kinkay, dito'y biyag ko. Amen. O kisang apo na ito'y biyag ko. Meaning to say, we need to be willing to die in ourselves. Dito siya na intawan, adi, dahil madmadi nga kababalin tayo, matay kumada dyan, biyag tayo. Kat mabiyag din na Diyosan na banag kada tayo. What are those things that can kill us? Niyadag itibanbanag na magpatay kada tayo. Pride, yapay, hatred, any kinds of sin. Sa hapon mamatay na ito'y nabanag itibiyag tayo. Iasidog tayo di cross. Maridayang dinaganti hapo. Because we are convinced that one died for all. Mamati tayo nga ni Kristo na tayo para kada tayo. And therefore all died. My conclusion, 2 Timothy chapter 3, verse 1, ulitin natin. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Mark these words. Kakabsat, anak, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ijay man Ilocano. Ayun. Tadagiti tao, agayat danto, kadagiti bagbagida. Ano ti kahit na masawan na ito? Iti maod uling nagaldaw, gaputi pa naglaminis iti pamati. Kuna nakot agayat danto, kadagiti bagbagida. Kahit na masawan, they are always concerned about themselves only. Naagunda iti pira. Ti kahit na isudalang ti aking kwarta, iti kwartada. Managpasindayo. Napalangguan. Tantangok na tibagina, palangguan. Managuy puyaw. Nasukir kadagiti dadakkel da.
So, ayatan nga, kakabsat, children, ang kayo nga suksukir kada kitidadakkel yun. Amen po na yun din ang patsyon nyo. Amen. Do not disobey your parents. Awan pa nagyaman da, sanda ang nasimpot. So, nagito'y nagitibanbanat nga mapasama. Kadagitsay da nga kinmapoy wino ilimang miyes. So, nga ayaw nating magiging malamig sa ating pananampalatayan. Amen. True jay. This know also that in the last days, misapong nga amon tayo, nga itibon-uni nga lang daw, ano na gito'y na kamanbanat nga mapasamak. So, niya, karamihan tayo kakabsat. We need to be immersed in the love of God. May rarap tayo, ayat niya po Diyos, tayo sulaang, tayo ko'y makinkaya nga mag-cover tayo. Why we need to be immersed in the love of God? Because of the increase of wickedness. So, nga gaputaan ti kastoy nga mapaspasama, ay igaad tayo, ipapati tayo.